I hubleye pivro ki prelok ki wasnyau suk wow up yiki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi wacha kem khat wi ngut ki bru hadien wa chem wa mkt ki wow dai kiat pyrchah yaka an hashlong te chwa wo sedang I cheki kubor ladam pwe mude piu subscribe your new channel snya bhai subscribe we ngat how to bell wa em tu khanang wa yo pten cho piu yo yiki kubor wa thame te ton sedang I cheki kubor hadien wada dep ka office ka deputy commissioner excise yong ka east khas hill shillong wo penman ye lai kan re pyrchah yiki tu ki dukan ki wadai kiat pyrchah an wa kan thup yiki wadai kiat le kiat so wa ki wadai biar hawro ki dukan wa ki restaurant ki wa em hapo sor wa chajan sor ha utu ubnai wa phra yong ni usnem ar haja ar pho ar da chem wada em hadu khat ar tli ki dukan ki wa em kti wo dai kiat pyrchah an Kamte ki wakre ka excise the yo ki wo kem hadu san phawi point iwi not liter ikiat Pnar namo ikiat le wa san phaw ar point iwi not liter ikiat phareng namo ikiat so we chirup wa ini da kem le yaki khat wi ngut ki bru hapo ka ain excise ek